Klem say so gijing wanes no Julian Alvarez bat ka Atletico Madrid mentang samoy. Kublai piki parlok pakai channel ke por nga kerpati piki bat mai baban share berlaj bersubscribe dengan channel. Hakijing le kai hakijing Im Jong U kelalong ka pasai so ba hakini news nem baladep. Ne orang le kai jeng Argentina o Julian Alvarez. Hak por ba udang don bat ke River Plate Julian Alvarez ulami madan kumbai nyop sausin bat leyo tep san sau gol bat ulara ru iki trofi kumba du tadi ki trofi naga klub River Plate ke badai na kari Argentina kumta hadin balu job ke World Cup le jonno bat ke klub Manchester City haus nem arjar arpar hadu arjar sau haga dor ba ka 100 million bat ulami madan kumba cispa laisin bat lai pun ru gol karknai teliki asis naga bentaga Manchester City bat lerap ban yuara nyau teliki trofi yaga Manchester City kumta hagijing la jong u ban la kai bha nagi klub pada gari ban yuara yaki trofi beper kumta ka Atletico Madrid klub saya u haus nem arjar arfsau tak kontrak ke bane slembha namarkan kut haus nem arjar kendai kador ke bha da kendai per million Bre hak samoy ke ban kong jong u bat ke Atletico Madrid kapoi sekejing sisa ya Julian Alvarez namar hakis news nem mensua oleh yuara trofi lenter Bre menta bat ke Atletico Madrid ulami madan san posau sin bat liyo tep arab kendai gol bat new teligi asis namar hak la liga ru lakut tang ban poi hak dan kebalai hak padel reru lakut no tang semifinal Basak Champion League ru la kutno tangga garau 16 panenta haga cilek kai haka FIFA Global Cup ru ka Atletico Madrid kala kutno tangga group stage pangin saya page saga samoy ban wan kan jayu ya ka Atletico Madrid pada Julian Alvarez kublesi bun ngin saya sempat haga way pat ke video